انا النهارده صحيت لقيت واحد صاحبي قال لي ده احنا عايزين ويتر في مطعم، رحت اشتغلت 3 4 شهور اتخانقت معاهم، فواحد صاحبي معدي قال لي بقول لك ايه، شغلانه اوبر بتكسب، رحت اشتغلت. وانا شغال اوبر قابلت واحد شغال في شركه معينه فقال لي هو انت اصلا خريج ايه؟ قلت له كليه تجاره بس ما اشتغلتش محاسب، راح واخدني محاسب. اقسم بالله ما هتنجح، انا بقول بقسم بالله والله ما تنجح. تنجح فين؟ انت شبه نقار الحيط كل يوم في شغلانه. ايه الخبره اللي هتبقى عندك؟ الخبره انك بتعرف تتنطط، لكن تبقى موظف استحاله هتنجح. الحل الوحيد تبقى عارف انت عايز ايه، اشتغل شغلانه، اي شغلانه، اشتغل اي شيء، حرفيه، مهنيه، اداريه، مهما كان. انا سلام عليكم هبقى مدرس، هبقى ضابط، هبقى محاسب، هبقى مبيض محاره، هبقى بتاع احذيه، هبقى سيل. لازم تبقى حاجه وابدا طريقك وطور نفسك. غير كده كل سنه وانت طيب، يعني هيروح بيك الزمن وهيرجع وهتندثر مع الحياه، وعمرك ما هتنجح. ما انت هتنجح في ايه؟